با درود بینندگان عزیز، شما برنامه خبری رادیو زودی را مستقیما تماشا دارید. من شعله گلخوجه هستم در استودیو همراهتان. در 15 دقیقه برنامه امروز 28 می اطراف این موضوعها صحبت خواهیم داشت. مقامات کلوب تصدیق میکنند که بعضی قبرها با واسطه اکسکاواتور کنده شدند، ولی اسرور می‌ورزند که اسنای دفن فوتیدگان رسم و آیین اسلامی ریایا می شود. یگان موزه در میدان گندگی نیست، همه لحد کندگی است. برای که ما را گفتن جرق در مردم دعوا میکنه، همه لحد است. خانواده های камбизоати تاجیکستان در یک سال 464 سомонӣ کمک اجتماعی خواهند گرفت. آن камбизоат کیست؟ و ساکنان نویای فرخور و قطعی دوباره ساختمان پول بالای دریای سرخاب نگران کرده است. اگر ما با او تابو باریمش قریب 500-600 سомонӣ میگیرن، اگر تمیشی در 200 سомон میوردیم گندمی خلق. اما شروع میکنیم از امور. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید در 24 ساعت گذشته 158 حالت نوی گرفتاری با کووید 19 ثبت شده، همین مقدار بیماران شفا یافتند. به همین ترتیب شماره عمومی گرفتاران 3424 کس حساب شده است. بنا به آمار رسمی تا امروز کرونا ویروس نو جان 47 نفر را در تاجیکستان گرفته است. با این وضع شبهه ها به آمارهای رسمی زیاد است و بسیاری ها میگویند مقامات نه همه حقیقت را درباره کرونا ویروس بیان می‌دارند. با کرونا ویروس ادامه میدهیم. طی هفته‌های اخیر مقامات در تاجیکستان با اشاره به خطر سرایت ویروس نو نمیگذارند. نزدیکان با آنهایی که از کووید 19 ففتیدند با ریایه عرف و عادت‌های معمول ویدو کنند. ظاهراً قبول و تحمل این وضع برای برخی از ساکنان آسان نیست. در این راستا کمیته دینی تاجیکستان بر پایه توصیه‌های سازمان جهانی تندرستی دستور عملی را آماده کرد. طبق آن باید قبر را با اصول شامی، یعنی راست به پایان و سپس در طرف راست لحد به شکل تخ کنند و روحانیان از مسافه 2 متر دورتر از جسد با شرکت اندک آدمان نماز جنازه را بخوانند. در عین زمان محمود جان رحمتزاده میگوید حالا در شهر کلوب برای کندن گورها از اکسکاواتور استفاده می شده است. در دو قبرستان شهر کلوب بعد مرگ و میر زیادی آدمان و سری وقت کنده نشدن قبرها، مسئولان دو آرامگاه را مجبور کرده است که چند قبر را با اکسکواتور کنند. طبق مشاهده ها در دو قبرستان شهر حدود 75 نفر از یکم می به این طرف دفن شده اند. در قبرستان معروف به نام مرخانه کلوب 37 نفر دفن کرده شده است. ما در قبرستان رقم 2 شهر کلوب قرار داریم. مسئولان این قبرستان میگویند که از یکم می سر کرده تا امروز حدود 40 قبر در اینجا کنده و ساکنان را دفن کرده اند که 15 نفر آن را از خانه ها به اینجا آورده دفن کردند و باقی مانده آن را از بیمارستان اینجا آورده دفن کردند. طبق نوشتجات بالای قبرها بیشتر این افراد از 40 ساله بالا هستند. مسئولان آرامگاه های شهر میگویند که یک سببی به اکسکواتور کندن قبر در زیاد شدن مرگ و میر و قوه کاری نداشتن در کندن قبرها بود. بازارعلی نازیمو کارمند آرامگاه رقم 2 شهر کلوب است. میگوید در 2 روز اخیر دفن ساکنان کم شده است. این حاضر را که این روزا یک تا گروندیم شلو که تنجا یعنی ساعت 1 شب 2 شب جوباجو میکردیم در لحد. بازارعلی به لحد دفن کردن میت ها را رد کرد و میگوید ساکنان به آوازه های بردروغ باور نکنند. بردروغ اینمو لحد میکنن تو عادی امکانه 3 تا 4 تا همه وقت تیار است. در ساعت 1 شب 2 شب میارن همه وقت تیار. یگان موزه در میدان گندگی نیست، همه لحد کندگی است. برای که ما را گفتن جرق در مردم دعوا میکنه، همه لحد است. لحد های کندگی دو بسی یک پهمیش همه وقت خیلی بیچاره چی میشه که جوباجو میکنیم تمام. حالا طبق اطلاع وزارت تندرستی تا 26 می تعداد قربانیان کووید 19 در تاجیکستان به 47 نفر رسیده است. اما شبهه و گمانها درباره آمار مقامات زیاد است و برخی منتقدان میگویند تعداد واقعی قربانیان و فوتیدگان میتواند از این بیشتر باشد.
ҳукумати тоҷикистон қароре содир кард ки мувофиқи он хонаводаҳои камбизоат дар 28 шаҳру ноҳияи кишвар ҳар 3 моҳ 116 сомонӣ ва соли 464 сомонӣ аз давлат кӯмаки иҷтимоии унвонӣ дарёфт хоҳанд кард. дар ин бора қарори шумораи 271 ҳукумати тоҷикистон зери имзои президент Эмомалии Раҳмон ки ҳамзамон раиси ҳукумат аст содир шудааст. ҳамкорам Абдулло Ашуров ба таҳқиқи ин мавзӯъ машғул буд. ҳоло бо мо дар студия қарор дорад. Абдулло, салом. Ва нахуст бигӯ, чаро ин барнома 28 ноҳияро фаро гирифтааст, на кули ҷумҳуриро? салом Шаҳло. Гап сари он аст ки то кунун ҳам дар Тоҷикистон барномаи кӯмакҳои унвонии иҷтимоӣ амал мекардааст, аммо танҳо дар 40 шаҳру ноҳия. ҳоло бо ин қарори ҳукумат 28 шаҳру ноҳияи боқӣ низ ба ин барнома шомил шуданд ва акнун аз 1 июл хонаводаҳои нодори ин ноҳияҳо аз ин кӯмакҳо бархурдор мешаванд. хуб, як оилаи камбизоат барои гирифтани ин кӯмакҳо чӣ кор бояд кунад, Абдулло, ва аз рӯи кадом меъёр оила камбизоат эътироф мешавад? Шаҳло, ба гуфтаи масъулони давлат барои дарёфт кардани ин кӯмакҳо хонаводаҳои камбизоат бояд ба шуъбаи ҳифзи иҷтимоии маҳалли зисташон бо ариза муроҷиат кунанд. масъулон аз рӯи меъёрҳои таъиншуда месанҷанд ки хонавода камбизоат ҳаст ва ё не. тоҷикистон дар шинохти камбизоатон усули эътирофкардаи бонки ҷаҳониро зимнан намепазирад. бонки ҷаҳонӣ шахсеро ки дар як рӯз камтар аз 20 сомонӣ ва ё $1.9 барои худ харҷ мекунад сахт фақир мешуморад. аммо тоҷикистон ин меъёрро намепазирад ва камбизоатонро бинобар вазъи хонаву дар ва ҳайати оилаву мизони даромад шиносоӣ мекунад. бинобар маълумоти охирин 85 000 хонавода дар тоҷикистон камбизоат эътироф шуданд ва аз давлат кӯмаки иҷтимоӣ мегиранд. дар сурати камбизоат эътироф шудани хонавода бар замми кӯмаки иҷтимоӣ онҳо ҳақ пайдо мекунанд ки дар шифохонаҳои давлатӣ ройгон табобат бигиранд. хуб, Абдулло, бубин, оилаи камбизоат дар 3 моҳ 116 сомонӣ мегирад, тавре гуфтем. то куҷо ин маблағ метавонад мушкили камбизоатонро осон кунад? шаҳло, айни чунин саволро ман аз коршиносон пурсидам ки ҳам мегӯянд кӯмакҳои иҷтимоии давлат ночиз ҳастанд. ба дарди онҳо намехӯрад. албатта ки ин ба хотири он ки ҳамон хоҷабоғдори аст, яъне ки шумо кӯмак кардем додани он ки мо дар мо ғами мардума мехӯрем, мо ғами мардуми камбизоат. қодиров мегӯяд ба ҷои ин кӯмакҳо беҳтар мебуд ҳукумат ба соҳибкорони хурду миёна имтиёзҳои хубе диҳад, то ки онҳо тавонанд кори худро равнақ диҳанд. дар сурати ривоҷу равнақ ёфтани соҳибкории хурду миёна ҷойҳои кории нав афзоиш ёфта, камбизоати худ коҳиш меёбад ва фақирони боқимондаро соҳибкорони хайрхоҳ дастгирӣ хоҳанд кард. ташаккур, Абдулло, барои суҳбати фарогир. ман танҳо ҳаминро илова мекунам ки бинобар омори расмӣ дар Тоҷикистон ҳоло андаке беш аз 27% аҳолӣ камбизоат ҳисоб шудааст. шумо барномаи хабарии радио Зудиро тамошо доред. панҷшавии бемории коронавирус дар Тоҷикистон боис шуд ки хонандагон таҳсили худро пеш аз моҳлат қатъ кунанд. бо қарори истоди ҷумҳуриявӣ дар ин мактабу боғчаҳо то 15 август баста мемонад. бо вуҷуди он ки кӯдакону наврасон аз охири моҳи апрел ба таътил фиристода шуданд, аммо то ҳанӯз барномаи таълимии фосилавӣ роҳандозӣ нашудааст. вале тавре ба назар мерасад гӯшанишин шудани муассилин бозори баъзе омӯзгорон ва марказҳои омӯзиширо гарм кардааст. Шаҳлои Абдулло тафсилот медиҳад. белый и черный. Азиз? Черный и белый. Да. насиба ба кӯдакон санъати расмро фосилавӣ меомӯзад. панҷшавии бемории COVID-19 монеи якҷо ҷамъ шудани ӯ ва шогирдонаш шуд. аммо ӯ роҳеро пайдо кард ки дар ин шароит ҳам кӯдакон аз таълим дур намонанд. вақти карантин ҳамаи кӯдакҳо дар хона ҳастанд, зиқ мешаванд. ба ман идея омад ки ман метавонистам бо ёрии одди телефон, бо ёрии барномаҳое ки ҳозир ҳастанд, онлайн дарс гузаронам. маблағи дарсҳои фосилавӣ ҳам
аз дарсҳои маъмулӣ фарқ дорад. дарсҳои онлайн як дарсашон 1 соат давом мекунад 20 сомонӣ. Бе онлайн як дарсаш 30 сомон буд, барои он ки ба дарс рангу бор дохил мешуд. устодони маркази таълимии новая эра ин шабу рӯз серкоранд. ба фарқ аз дарсҳои маъмулӣ ки дар ин толор мегузашт, акнун онҳо ҳаракату рақсро сабт карда дар саҳифаҳои махсуси шабакаҳои иҷтимоӣ мегузоранд. дарсҳои фосилавӣ бисёр хубанд. шумо метавонед тавассути сабт он қисмате ки барои шумо лозим аст такрор кунед. яъне агар чизе нофаҳмо буд дубора онро тамошо кунед. ба таҳсил фаро гирифтани марказҳои хусусии омӯзишӣ дар ҳолест ки қаблан намояндагии юнисеф ва мақомоти тоҷик барномаи таълимии онлайн дар шароити карантинро омода карда буданд. иттиҳоди аврупо барои роҳандозии барнома 9 миллион евро ҷудо карда хабар дода буд ки он нақша барои синфҳои аз 1 то 11 омода шудааст ва тавассути интернет ва телевизион роҳандозӣ хоҳад шуд. дар вазорати маориф ва илми тоҷикистон хабар доданд ки вазорат тамоми имконот барои доир кардани дарсҳои фосилавии онлайнӣ фароҳам овардааст ва дар сурати омода будани волидайн барои фароҳам овардани шароити таҳсили фосилавӣ барои фарзандон, вазорат низ омода аст ки дарсҳоро ба ин васила ба роҳ монад. бархе аз волидон дар пойтахти кишвар ҳам мегӯянд дар сурати роҳандозӣ шудани таълими онлайн ба эҳтимоли зиёд фарзандони онҳо аз дарс бебаҳра мемонанд. интернете ки нақс кор мекунад камаш 100 сомон моҳаш гузаронад наркорки ва интернет кор кунаду он имкон бисёри одамо имконият надорад. мутахассисон мегӯянд дар шароити феълӣ бо истифода аз таҷрибаи кишварҳои дигар бояд дар шабакаҳои телевизиони давлатӣ барномаҳои вижа барои мактаббачаҳо пешниҳод мешуд. моҳи пеш юнисеф гуфт барномаи вижаи онҳо барои таълими кӯдакон дар телевизионҳои давлатӣ омода аст, аммо дар вазорати маориф гуфтанд ҳанӯз он дар баррасӣ қарор дорад. моҳи гузашта радиои озодӣ дар бораи пули нимавайронаи болои дарёи сурхоб гузориш дода буд ки рафтуомади мардумро мушкил кардааст. сокинони ноҳияи Фархор мегӯянд баъди ин гузориш масъулон ба таъмири кӯпрок оғоз кардаву боз нимкора гузоштанд. албатта беҳтар мебуд ки ин гуна мушкилот дар сатҳи мақомоти маҳаллӣ ҳал гашта зарурати бардоштани чунин мавзӯъҳоро дар сатҳи ҷумҳуриявӣ боқӣ намегузошт. маҳмуҷон раҳматзода мавзӯъро идома медиҳад. баъди гузориши мо мақомот омада як ҳафта баъд сохтумонро оғоз карданд, аммо ин сохтумон як моҳ тӯл кашида ва билохира боз мутаваққиф шудааст. сокинон мегӯянд дубора қатъ шудани корҳои сохтумонӣ дар ин пул онҳоро нигарон кардааст, чун ба гуфтаи онҳо мавсими ҷамъоварии ҳосил шурӯъ шудааст ва бояд самараи меҳнаташонро ба хона биёранд. ҳар як хонада 2 гов 3 говай барои будани овардани як гов худаш як тилишка алаф дар кор ҳами тор алаф меварзошагане ки мардуми атроф асосан дар канори дигари дарё заминҳои васеи кишт ва чароғгоҳ доранд. маҳсулоти ба даст овардаашонро дар бозор мефурӯшанд. мегӯянд анҷом наёфтани сохтумони пул онҳоро маҷбур мекунад маҳсулоташонро бо нархи қимат фурӯшанд то харҷи роҳро пӯшонад. ина вақти мисол дар равши рестай мо дар олимтои гандум дорем қариб 4-5 гектар замин айми колхозай. агар мо ба ӯ табо баремш қариб 500-600 сомон мегиранд. агар ита мешид дар 200 сомон меовардем гандуми халқа. ба қавли сокинон гузаштан аз ин пул ҳанӯз ҳам хатарнок аст ва мардум то андозаи таваккал ҳам мекунанд. говорам мардум меоранд дар ӯ парай кӯприк маҳл мекунанд бояд театр мегзаронанд мераванд. лакин намедонем ки чанд қадам мекав бошад. ин пул деҳаҳои ду канори дарёи сурхобро дар ноҳияи Фархор ба ҳам мепайвандад. вайрон шудани як пояи он дар ним соли пеш сабаби бозсозии он шуд. аммо сокинон намедонанд чаро дубора сохтумон дар ин пул қатъ гардида аст, дар ҳоле ки ба гуфтаи онҳо корҳои асосӣ ин ҷо ба анҷом расидааст. инҷа ҳами кор қари намонда, ҳами симин мекунанд, болоша тамом асфалт чӣ мекунанд, дига ҳамаш буд чидагие охи. панҷарои бара мемонанд. панҷарои шайхи шасте охи. ва дар як ҳамла дар вилояти Парвон 7 сарбози афғон ба ҳалокат расиду мақомот масъулиятро ба дӯши Толибон вогузор карданд. воҳида шоҳкор сухангӯи вале рӯзи 28 май гуфт ҷангҷӯён ба постгоҳе дар Парвон ҳамла карданд. Толибон то ҳол дар робита ба ин ҳодиса изҳори назар нанамуданд.
بینندگان عزیز، فرصتی که در دست داشتیم به پایان میرسد. شما تا 24 ساعت آینده امکان دارید خبرهای نو را در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و البته چون همیشه نوارها را در آزادی ویدیو یوتیوب با کانال مستقیم ما تماشا کنید. یادتان نرود من فردا همه شما را در نوید بامدادی با خبرهای تازه منتظرم. تا فردا خدا نگهدارتان. خدا را احتیاط کنید.